Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruiba pau Jiribamgi Boro Bekrada hojik chopper season aduna ahenba security forcing thajin ba haure Kokomi Students Front na potsai mamal hene yonba amadi godown da paisinduna thambasing yangsinbagi drive chathakre Assam Rifles na lupa koti ama lakuntare longi mamal oigadaba surup Tripura dagi fare amasung Jharkhand Vidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangka ki sem saba loire polling party sing magi polling station sing da chanaba haure Jiribamda hojik oiriba phibam asigi yenglaga jila asigi hena irang leiba mafam oiriba Boro Bekrada chopper season aduna ahenba security forcing thajin ba hokre Amaromda Imphal jila gi yengang pokpida ngasi ayu anganbada singthaktagi nongmai kapsilakle hairi police ki pauna hai ngasi ayuk pung taruk khare helapa dwaidagi singthaktagi yengang pokpiromda nongmai kapsinduna mafam adugi akoibada landarakibani security force ki maikaidagi sohanduna nongmai kapki Haujingmaki oina misimina asok opangi pau leite hairi Manipur Police Control Room gi serolamgi matung ina security force na singa masung tampaki mafam kyada thi humbagi thabak chathakre National Highway 13 amasung National Highway anida akanba section thoranga loina na tangai phadana sangba potlam sing puba gari sama manipuni pan amasung 12 pusilakre mafam kyada checkpoint thamduna achar ok sing check tawbagi thabak chathari Khwairamban kaithel amadi masigi akoibada leiriba kaithel singda potsai mamal hena yolamba amadi godown da paisinduna thamlamba dukan khara Kokomi Students Front ki kangbuna thengnare hairi Manipur da thokliba irang asina maram oiraga National Highway singda potsai puba yadabagi khudongchaba lauduna dukan phamliba karbar wala singna potsai mamal hena yonbara natraga makhoi gi godown singda paisinduna thambra haina yengnanaba ngasi Kokomi Students Front na drive ama Khwairamban kaithel gi akoibada chathari Hiramasiga mari lenana organization asina phungdorokpagi matung ina National Highway singda hojik pot puthokpa sinda khudongjadaba kaya mayoknarabasu masigi mamangda pusilakpa potsai sing godown da thamduna highway thingli haibagi namada mamal tangna yole haina pau phangbadagi drive asi chathabani ngasi ayu anganbadagi Khwairamban kaithel gi akoibada leiriba kaithel sing Nagamapal Thangal Bazar Pauna Bazar na singbada dukan singda drive asi chathakhi maduda sarkar na lepa mamaldagi yamna ka hena mamal wangna yolamba thengnakhi hairi Raija sida hojik irang asina maram oiraga yamna waringai cherak asida kanagumba kharana masagi kanaba phangnaba potsai mamal hena yonduna awabada awaba hablibasi miyam puna khangminasi amadi thingminasi hainasu Kokomi Students Front ki maikaidagi appeal tawrakli Raija thaki kala utsap 2023 ngasi loisilagani Samagra Shiksha Manipur na sinduna ngarang dagi satharakpa utsap asigi ngasi loisinbagi thauram Imphal gi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da pangthokli Vocal, Instrumental, Traditional Storytelling, Visual Art, Dance amasung theater gi lamda jila thaktagi khangelaklaba mahiroi singna raija thaki utsap asida sarugyari masidagi khangelaklaba mahiroi sing mathang thada Madhya Pradesh ki Bhopal da pangthokadoriba jati thaki kala utsapta Manipur gi mahut singani Ngasigi kala utsap loisinbagi thoramda Education Aids ki Director amasung State Project Director Samagra Shiksha Manipur Laisram Nanda Kumar Singh sarugyagani Assam Rifles na lupa koti ama lakuntare longi mamal oigadaba surup Tripura dagi fare Assam Rifles na custom vibhaka loinana Telia Muria lamdamda sarok sing check tawbada laktara lising ni phurongi mapalamgi surup adu miyoi anina saka mari panba gari amada haptuna pusilakpani Assam Rifles na hokiba numinini asida Mizoram Police ka loinana chathakiba tongan ba operation da nisagi polam kaya phagatle security gi apunba kangbu asina lupa koti 3,19,000 longi mamal oigadaba methamphetamine amasung mapaleba ki e-cigarette sing phagatle Assam Rifles na Clean Lilong Clean Manipur campaign gi saruk ama oina September 13 dagi tha asigi tara phawba social service camp sing pangthokre campaign manungda Assam Rifles na sanitary gi polam sing amadi atai polam sing khusinakhi hairi lamdam aduda drug ki samesa mayokna naba amasung namduna sel khaiba mata oina thengnamina naba amadi akoibagi khal luna na thambagi tangai phadaba singi matangda wangangki Assam Rifles na Tamenglong jila gi tawsemda leiba Wisdom English School da laptop printer amasung whiteboard khusinakre Assam Rifles na
सेनापति जिला की ओइनाम खुलदसु टीवी यावना साना खोनबगी पोलमसिंग खुसिनखी तमेंगलोंग जिला की लांगमई खुलदा लेबा होप फाउंडेशन स्कूल दा नेशनल एजुकेशन डे पांगथोखरे अमरोमदा असम राइफल्स की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेराना इंग कुमजा 1984 की ngasi नुमित असिदा मथौ तौरिङैदा लेखिद्रबा भारत लानमी गे थौबसिंग मफमदा इकाई खुमनबा उतलकली ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी हयेंग बो थादनगदरिबा झारखंड विधानसभा मिखल की अहनबा तांका की सेम साबा लोइरे तांका कसिदा विधानसभा केंद्र निफुमदोई की बोर्ड पोलिंग बूथ 15,493 दा थादनगनी पोलिंग पार्टी सिंग मागी पोलिंग स्टेशन सिंग दा चनबा हौरे अपुनबा इरांग थोकनबा पोलिंग बूथ 295 की मनुंगदा 134 दा पोलिंग पार्टी सिंग इंडियन एयर फोर्स हेलीकॉप्टर की मतेंगना ngarang thungkhre hayeng gi mikhala sigi damak punna polling booth 15,493 hangdokli mikhala sigi damak security force की कंपनी चनी हेना सिजनरी तांका गसिदा नुपी मिरेप 63 यावना पुन्ना मिरेप 730 ना लंबा तौनरी अपुनबा वोटर कोटी 1,53,000 ना वोट थादनगनी अनिसुबा तांका की वोट विधानसभा केंद्र 59 दा था से कुंदा पांगथोकनी वोट मसिंग था से कुलुमदोय दा थीगनी बीजेपी लुसिंगबा अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी अमसुंग अतई राजनीति लुसिंगबा सिंगना महाराष्ट्र विधानसभा मिखल की दमक मखोई की मिरेप सिंगी वोट खोमली प्रधानमंत्री नंगसी सिमूर सोलापुर अमसुंग पुणे दा पांगथोकपा मिखल की मीटिंग दा वांगांगनी गृह मंत्री अमित शाह नंगसी मुंबई दा पांगथोकपा मियाम की मीटिंग अनी दा वांगांगनी केंद्र की मंत्री नितिन गडकरी सु लातूर बीड जलना अमसुंग नागपुर दा पांगथोकपा मियाम की रैली सिंग दा वांगांगनी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नंगसी दहानु बिक्रमगढ़ पेन सियोन कोलिवादा अमसुंग कलियानदा मियाम की रैली सिंग दा वांगांगनी अमरोमदा कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी ना बुलडाना जिला की सिखाली अमसुंग गोंदिया दा पांगथोकपा मिखल की रैली सिंग दा महाविकास आघाडी मिरेप सिंगी वोट खोमगनी एनसीपी एसपी की लुसिंगबा शरद पवार ना नासिक अमसुंग अहमदनगर दंगसी वोट खोमगनी लेबाकी कोनुंग दिल्ली की नुंसित मोटपगी सांग नोंग की हेंगेलकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मतुंग इनांग से युग दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI असी 353 ओइरी मतंग सिदा पनबा याबदी AQI 3 समरी फावबा लेरबदी मफम अदुगी नुंसित अदुकी मतिक फत्रे हाइबनी अमरोमदा मेड डिपार्टमेंट थोकपा रिपोर्ट अमगी मतुंग इना दिल्ली NCR दंग असिदगी हौरगा नुमी हुमनी असिदा लेसिल थाबा अमदी नुंसित सेंगदबी सांग हेंगेकनी हाइरी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नंगसी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की नुमिनिनी सथागदब जाति थाकी वर्कशॉप अमा हौदोकलगनी वर्कशॉप असिना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 थबक ओंथोकनबा तोगान तोगानबा थौरांगसिंग अमसुंग मेथोडोलॉजी सिंगी मतंगदा खंगहनबा पांदम थमली NEP 2020 माइपाकना चनहनबगीदमक स्टेक होल्डर सिंग खुदिंगमक्ता वाखलोन खंगमिननबा कॉमन प्लेटफॉर्म अमा सेमगनबा वर्कशॉप असिना होनगनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नंगसी मध्य प्रदेश की उज्जैनदा 63 सुबह अखिल भारतीय कालिदास समारोह पांगथोकलगनी उपराष्ट्रपति नंगसी लुधियाना दा लेबा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दा सटकनी मफम अदुदा महांगना अंतर्जाति की मिफम अमा हौदोकनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना जिरीबांगी बोरो बेक्रादा हौजिक चॉपर सिजनदुना अहेनबा सिक्योरिटी फोर्सिंग थाजिनबा हौरे कोकोमी स्टूडेंट्स फ्रंटना पोचै ममल हेने योनबा अमदी गोडाउन दा पैसिंदुना थंबसिंग यंगसिनबगी ड्राइव सथखरे असम राइफल्स न लुपा कोटी 1,63,000 लोंगी ममल ओइगदबा सुरूप त्रिपुरादगी फारे अमसुंग झारखंड विधानसभा मिखल की अहनबा तांका की सेम साबा लोइरे पोलिंग पार्टी सिंग मागी पोलिंग स्टेशन सिंग दा चनबा हौरे पाउ लोइजरे